құрметті еңбеккер қауым. Добрый, самый добрый день, уважаемые друзья. Еңбек күніне арналған еңбек елдің мұраты атты мерекелік іс-шараға қош келдіңіздер. Сегодня праздник труда. Это самый народный из всех праздников. На трудолюбии людей держатся государства, развиваются страны, вырастают новые города. Любая, даже незначительная работа, выполненная человеком, это вклад в создание целой системы. Правительство это понимает и поддерживает своих граждан. Поэтому в последнее воскресенье сентября мы отмечаем праздник День труда. Құрметті қауым, сіздер білесіздер, 8 жылдан бері елбасының жарлығымен қыркүйек айының соңғы жексенбісі еңбек күні болып жарияланды. Терапия и положительные эмоции делают этот день по-настоящему праздничным. Для всех от мала до велика. Ведь так приятно своими руками делать мир вокруг себя уютным и прекрасным. Но нам сегодня повезло чуть больше. Мы поднимаем настроение себе и окружающим. Делаем жизнь ярче и радуемся выступлению наших вокалистов. Как же начать наш онлайн-концерт? И решили, что ничем не рискуем, если просто выйдем и скажем «поздравляем». Ведь, согласитесь, у нас всегда есть повод с чем-то поздравить друг друга. Кто-то получил сегодня зарплату. Поздравляем. У кого-то сегодня день рождения. Поздравляем. Кто-то приобрел новую машину. Поздравляем. Кто-то, наоборот, от нее избавился. Поздравляем. У кого-то сегодня хорошее настроение. Поздравляем. У кого-то сегодня настроение не очень.
Но мы также поздравляем этого человека, потому что на смену плохому настроению обязательно придет хорошее. Мы поздравляем всех вас с предстоящим прекрасным настроением, потому что его появлению будут способствовать сегодня выступления наших солистов. Үміт гүлдеп, көзіңде күлгесін, ұмыттым деп өтір хат жаздым. Ұмыт алмай сағынып жүргесін, тербегелі сезімді ғашық ет, көрмегелі өзіңді қасірет. Сен де мені сағынып жүрсің ау, хат жазыпсың, хабарласпашы деп. Хабарласпай жаным ау кетсең де, амандаспай танымай өтсең де, маған қоспай өзген өтсең де, мұң шексең де, қиялым тексең де, жан жарысқан сезім тербегенде, жалғамастан жолдың сенде менде, мәңгі адасқан бір ғана жүрекпіз, орналасқан бөлек кеуделерде. Жаным, жаным, жалғызым сен едің, қабылдадым тағдырдың дегенін, бәрін түсінем көнемін, сағынышты қалайша жеңемін. Көктегілдеп айыма айналып, жеткеніммен ауыр мұң ойға алып, кеткеніңмен бұлтай боп ұртыйып, ораларсың жауынға айналып. Хабарласпай жаным ау кетсең де, амандаспай танымай өтсең де, маған қоспай өзген өтсең де, мұң шексең де, қиялым тексең де, жан жарысқан сезім тербегенде, жалғамастан жолды сенде менде, мәңгі адасқан бір ғана жүрекпіз, орналасқан бөлек кеуделерде. Жаным ау кетсең де, амандаспай танымай өтсең де, маған қоспай өзгені өтсең де, мұң шексем де, қиялым тексең де, жан жарасқан сезім тербегенде, жалғамастан жолды сенде менде, мәңгі адасқан бір ғана жүрекпіз, орналасқан бөлек кеуделерде. Бүгін балқын, егеменді елімнің, желбірейді көк туы, түсіндей боп көгімнің, бейбіт еңбек шерім, татулық бірлік береке, шалқыған шаттық келерім, әр күнім табыс мереке. Желаем вам, дорогие друзья, хорошего настроения, вдохновения, плодотворных, насыщенных будней, чудесного и полноценного отдыха и исполнения всех желаний. Еңбек, адам өмірінің мәні. Ешкім де онсыз мұратқа жетіп, биікке шықпайды. Адал термен тапқан нанның да дәмі тәттілік. Еңбек ер атандырады, дейді халқымыз. Сондықтан да тіршілікте бағы жаныр, абыройы асқандардың барлығы да қашырлы еңбекпен биікке жеткен адамдар деп айтуға болады. Олай болса, сіздердің құрметтеріңізге орындалатын әнді қабыл алыңыздар.
айтып аралаймын, қыздарды қылтаңдаған қаламаймын. Жалтаңдап кейбіреулер әуре болып такышта, ондайларды қарамаймын. Еду ғашықтан, мен водовоз асыққан, мөлдір су бар достарей, мөлдір су бар достарей, кому надо поскорей. Мөлдір су бар достарей, кому надо поскорей. Еду қашықтан, мен водовоз асыққан, мөлдір су бар достарей, мөлдір су бар достарей, кому надо поскорей. По всей земле кочуем, на погоду не глядим. Где придется, заночуем, что придется, поедим. Театральные подмостки для таких, как мы, бродяг. Свежеструганные доски, занавески на гвоздях. Мы бродячие артисты, мы в дороге день за днем. И фургончик в поле чистом — это наш привычный дом. Невеликие таланты, но понятны и просты. Мы певцы и музыканты, акробаты и шуты. Никогда не расстаются с нами музыка и смех. Если зрители смеются, значит празднуем успех. Мы приедем и уедем летом, осенью, зимой. И опять приснится детям наш фургончик расписной. Мы бродячие артисты, мы в дороге день за днем. И фургончик в поле чистом — это наш привычный дом. Невеликие таланты, но понятны и просты. Мы певцы и музыканты, акробаты и шуты. Мы бродячие артисты, мы в дороге день за днем. И фургончик в поле чистом — это наш привычный дом. Невеликие таланты, но понятны и просты. Мы певцы и музыканты, акробаты и шуты. Hope, hey hope.
hip-hop, hey-hop. Счастья, радости и благополучия вам и вашим близким. Будь ты врач или учитель, будь моряк или шахтер, будь хоть войск и предводитель, программист или актер, труд ты делаешь томящий, значит твой сегодня день. Будь всегда ты работящий и забудь про слово лень. Успехов, новых достижений, открытий, знаний и высот. В карьере вверх лишь продвижений, приятных лишь тебе забот. Қырманға кел қалқадай, жүрегімді сыбаны. Қырманға кел қалқадай, білегімді сыбаны. Күн сүйеді Құрметті еңбек адамы, еліміздің өркендетуге сіңірген еңбектеріңізге табыс, сәттілік және қуат, зор денсаулық пен отбасылық амандық, береке бірлік тілей отырып, бүгінгі мерекелік концертімізді аяқтаймыз. На этом наш концерт закончился. Всем хорошего настроения, здоровья, удачи. До новых встреч. Еңбек ұжымының әр мүшесінің елдің өркендеу жолында еселі еңбек атқаруға шақырамыз. Аман сау болыңыз.